Siz apаңızды сағындыңыз, азыр жаныңызда болса, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deytiler, apam deytiler. Canında bolsa butuna çıklar elim. Apa dep kucaklap zittar elim. Apamın akırgı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya bo'lib borgandan keyin biz yaşadık. Adamlar köpüydü. Bir şeytan Fruza'dan geledi dep uyga kelip yursa men oylapmın. Apamning kelishini kutib atgan turbayı demiş. Biz yaşımızda bilmeymiz. Körse insanların bardıq qoşuna qolun tuğanların bardıq bilgen eken. Bu operasiya bo'lib jetadi, yaşaganga mümkünçülüğü yok demiş. Kelip ele skoriy pomoshмен көтөрүп үйгө алып киришкен. Bir neçede bile bir ölçülüyorsa ukpayt takpam şey bu canvar otkan mı? Canvar otkan. Anam kokuslarını atam. Tur balların geldi körüş. Ele bizi türedi. 9 ay kursanda götürüp yürüdü. 2 yıl ak sütün verdi. Biz için yaşausunu arınadı. Enenin süyüsü bu dünyadaki en taza, tunuk, jana tübölüktü süyü bolacaklar da. Başka süyüler vaqtınca boluşu mümkün da. Biroq enenin balaga bolgan süyüsü bu öte taza, jana tunuk da. Ошондуктан men oylayım, sizden bizge bolgan süyüңүздү biz akтай albadık depçi. Siz atаңızды сағындыңыз, hazır canınızda bolsa. Hazır canınızda bolsa emne dep atar eleniz. O atake, atacan degen sözden artık hiç birime yok. Atamды sağındım o. Atam ötken yıldan menin çoğun bir tiregim jogotkanım sezdim. Atam bar kezde öte özgöçe anın daim duası menen bekem başka dilim. Biroq ötken yıldan ele sezdim ben. Bayağı tünükün tahajjudlarda olgan dualar atamda hiç kim dua kılmay kaldı. Siz atanızdı sağındınız, hazır canınızda bolsa merhaba tarihleğiniz.
Atamla 40 yıllar men atam canım atam dep söyleşçüm. Atam canım atam dep söyleşçüm. Kana ne canım olsa. Bu oğullar akmak boladı ekenmiz. Biz oğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçiler. Adapta adam olsam koro ocaktan kelimalarını da çakmış ol. Oşol balam degen sözünü sakınıp gelemeyim. Sağım. Hiç vakti kayış aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al da katı getiret. Bирок al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar daima testi telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak nerse menen de sүйүнүп turuş gerek. Antkeni apalar bizden көп nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andın oynaysa az nerse bolsa da bирок көңүл бөлө турган болсо апалар кадимкидей алар сүйүнөт. Бизди апабыз чыкмай абайт. Башка бир туугандар, башка досторубуз эч ким апабызчалык бизди аябайт. Ошондуктан апабыз көзү тирүү убагында колдон келген кызмат аткарыш керек. Канчалык кызмат кылсаң деле баары бир апа өтүп кеткенден кийин адам өкүнүп калат экен дейт элем. Апасы барлар бактылуу адамдар. Ата-энесинин көзү барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Энеси бардын ырысы бар.